Whalawhalahi atu hani he totolo do walatala tutupu ke lata e mwe awhiawhi nei. Whakamua, whakakese ai tau manatu tupe tupe mwe tau huhu toko he eke pule motu ko e lilifu ko Olaf Jacobson ke he whono he tau eke pule ne whakahoko e maam he aho nei, hanga uia ke he tuanga he tau sivianga he tau pepa tupe he whakatu whono. Ha kua whai mga aho he nākai maua e tō hokotaki mai he ofisa o titaha New Zealand ke he whono ke pule. Tau huhu I loto he whono, kako tau huhu ke whakakise e tuanga tonu. Tō hia osi ka hae tau mena ia. Kam na hae ai whalu mena ne tāra purangi no ni si toka ni pihia si ngaro atu ai. Kako e mena whakamau, e tau whakamau anga, he whakatu whono. Ke eke tau mena ia mo whakamoori. Ke he whakaonga anga he tau tupe fuaki, ne ta mai e New Zealand mai he tahatau ke he tahatau. Tō ria mana mautoro tau e ke pule ne o atu, siko mautoro ni ka hane o atu ne longona. E uka hafo ia, ke whakakatoa me whakamaopo e sivianga he tau tupe ha Niue, hako ai maopo e tau whakamauanga. Ke he tau pepa. E puhala ne whakamoare mo tau sea ke Niue hana tupe kua fuaki mai. Po ke tupe he tau kautahe laro lang. Ko hai ni tau tangata ne fuaki mai. Hako e tau matakau sivi tupe ia. Ka sivi e tau tupe he kautu. Ne maua e BCN News e whakailoanga ne whakatutala kia e whono ke pule he maam he aho nei. Mo ki sia ai koe nākai la mao pompo mo e katoa e tau pepa tupe whakamole whakatu whono, kua lata ke tuku atu ke he matakau o tita ke sivia e lau toru. Ke lata ia mo e tau pepa tupe, ka mata mai he tau uawhi hongfluma 5, ke honko ke he pepa tupe he tau uawhi hongfluma 8, ke he hongfluma hiva. Kume atua BCN News ke taha he tau takitaki he matakau o tita he a New Zealand, ko ia ko Kelly Rushton, haha he motu ke mga aho nei, mo e hana matakau ke sivia e tau pepa tupe he whakatu whono. Pehea ia mooli ko e hokotaki whakahiku halau tolu ke he tau sivianga he tau pepa tupe ha Niue, ko e latani ke he tau uawhi hongfluma tolu ke he uawhi hongfluma 4. Ka kua sei maopopo e tau sivianga halau tolu ke lata ia mo e tau pepa tupe he uawhi hongfluma 4 ke he uawhi hongfluma 5. Tala hau mai a ia ko e whailoanga kua ngā hua kia e ofisa o titaha New Zealand he mga aho nei ke tuku atu ai ke he whono ke pule he tau mga aho I mua. Pehea ia taha e whailoanga pehe nei ne tuku atu ai ke he whono ke pule he mahina iulai he tau kwa mole. Koe mena I loa ne tau tangata, he tau mena na lau tolu ne I loa. Ka e lahi he tau mga aho, no whalau tolu, mo e whalanaki mai ke mautoro e tau tangata e tau eke pule. Tau eke pule ko whiwhiri lau tolu. Ke kumi, ko e hawhi e tāra ke he mena ko e hawhi e moori ke he mena ko. E suka tau seanga ia he mo e tau auditors, ke mai ke kaha ke I loa mai e tunu. Ko whakamōli fōki ai he iki pule he tupe, ko e palimia ko Sir Toke Tālangi ke he whono ke pule he aho nei, e matakau accounting ne hingoa ko Deloitte, ko kumi mai he whakatu whono ke langomatai ke whakamau e tau pepa tupe he whakatu whono. Ko whailoa ai he palimia ko Sir Toke Tālangi ke maam he aho I neafi, e hana amanaki ke liu tuku hana hingoa ke he vilianga ka hau. Hane e tala ia mo e tama whakaako he whahingahua ko Georgia Tuhipa. Kua whakailoa he palemia ko Sir Toke Tālangi ke he maama he aho I neafi. Hana a amanaki ke liu tuku hana a hingoa ke he vilianga he tau kahau. Talahau e ia hana a manako ke liu tuku hana hingoa ke he vilianga kahau ke he whakamunuinanga ke he hana pepa ko e Niue Rising ke he whalefono he pongipongi neafi. Mai longa foki e tau manatu whakakise he whalu a tau e ke pule ke he tau mahina kua mole, hanga au ia ke he malolo sino he palemia. Ko Georgia Tuhipa, my BCN News.
Ko e tolu e tau anei he nā kai whai whakaholoanga super ke lata mo i tau tangata ngā hua whakatuwhono. Tali mai he tau uawhi hong fulmaono. Pihia he talahau mai he whāhi pule ngā hua i neawhi, mo i pihia lau tolu, ko i haia ni ngā hua kia i whakatuwhono he mga honei ke kumi taha whakaholoanga super fōu. Ko e ua la e whakaholoanga super, ke lata e mo i tau tangata ngā hua whakatuwhono i tau mga hoi kua mole, ko e scheme super whakamua ni whakahingoa ai ko e GSF, ne whakaosi he tau tahe awhi hiwasi au hivong fulmaua, si ka matai e scheme ke uaki ne hingoa koe ASB Super Trust, mo e whakaosi foki e super scheme nei he tau uawhi hong fulmaono. Koe tau tonuhia pa uaki e tau tangata ngā hua whakatuwhono ke putoia ke he maua e superannuation. Whakatalia ngai a BCN News kei loa koe toko whiha e numela he tau tangata ngā hua whakatuwhono ne nā kai la putoia ia ke taha super scheme tali mai he tau uawhi hong fulmaono. Ko maua whoki tau manatu whakisi he whala tau tangata ngā hua whakatuwhono, hanga awia ke tuanga he tau super he tau tangata ngā hua whakatuwhono. Pehia lau tolu kwa nā kai mitaki he ke lewa pihia ke nā kai whai super ke lata mo lau tolu tau tangata ni kua kamata ngā hua he tau uawhi hong fulmaono ke hoko mai ke mga honei. Tāhei tangata, kua tātā atu ke tōlungu fulu e tau, he ngā hua ia mai whakatuwhono, mo i pihea ia, koe puto ia ke he super whakamua, ne whakahingoa ai koe GSF, kai puto ia hana tuka ua ke he super ASB. Pihe whukia ia nā kai tatai e tau whakatokaanga ke he tau super ua nei. Pea ia kua lata e whakatuwhono ke whakatū taha super fōu, mo i kua lata ke puto ia fōki ki ai e tau tangata ngā hua ke he whāhi pisinisi. Ha kua nā kai whai super ke lata mo i tau tangata ngā hua he whāhi pisinisi mga hao nei. Talia mo moi e taha he tau takita ke he whāhi ngā pisinisi ko aida he kesi ke he talahauanga nei. Pehea ia, koe nā kai mitaki, ka mau ni e super he whakatuwhono, ke whakamahino ni ke he tau tangata ngā hua whakatuwhono, kai toka noa e tau tangata ne toka longa ko ngā hua e ke whahi tau pisinisi. Pehea ia, ko kisia mo e mai longa ke he tau mga honei e malikisi hake he tau numela tangata ko ngā hua e ke he tau whahi pisinisi. Pehea mai e whahi ngā hua puli ngā hua he māmhea o Niue, haia ne ngā hua kia e tau pulotu loea he whakatuwhono, ke kumi taha super kua lata mo i tau tangata ngā hua whakatuwhono. Kai nā kai loa tō puto ia na kai ke he super fō nei e tau tangata ngā hua ke he whahi pisinisi. Tō mahomo atu e mawhisi he tau puhala maua mo e whakawhano whekau internet. Kai nā kai whai hikianga mawhisi ke he tau tutongi, ka whakangahua ai e kawe manatua. Pihia he talahau mai e Paul Seddon ke he koe taha he tau takitaki ke he whakahaloanga nei mai ia he whakatuwhono ha New Zealand. Whakatutala ia BCN News mo Paul Seddon ke he whakahaloanga le tio he a whiawhingofua. Mo i pihia ia koe mitaki mo e holo mawhisi e tau ngahua he mga hone helea e kawe manatua nei ki Niue. Whamaama ia e mga hone helea e wakatonga lahi nei ko Reliance tātātu ke uluulu i lalotoa mo e kamata e ngahua he tau mtakau telekom si pihia mo i tau tangata ukuku kua langamatai ai ke tahake mai e kawe nei ke he motu. Pihe fōkia ia koe pese ni he whālau ia e tau motu he Pasifika ke tau a whāmalolo, kai nā kai le kua e kawe nei ha koe mena whakatoka hifo ke he toka. Pihe fōkia ia koe mōli e mitaki mo e mawhisi ke he tau puhala maua mo e whakawhanu whekau ke he mga aho ka whakamui ai ke he mahinha uni he tau kahau. Kai pihea ia pese ni he pihia kua lata foki ke mauni e whakaongaanga ke he tau satellite ke whai pale tua. Whakatai atu ia ke he mana ni tupu ke he motu ko tonga he mataulu he tau nei, he mga aho ni mahele ai e kawe pihe nei si whai whahi tapu, he nā kai whai puhala moa me whakawhanu whekau e motu, ka kanoha kua nā kai whai satellite ne kua maeki ke pale tua ki ai. Koe whakahaloanga nei, ne kamata ai he tolu e tau kua mole, mo i whakatupe ai he whakatuwhono New Zealand ke he 4 milione tau tāla, ke lata ai me kawe manatua cable ke whakangahua ai ki Niue. Kua talia ai he whono ke pule whakahiku ke lata me tau nei, e kupu pulanga he e ke pule ha alufit ke lau koe lilifu ko wainga tuku i tonga. Ke whakamalolo e tau puipuianga mata whakatuwhono ke lata ai me tau manukuli he motu. Pehe hana kupu pulanga kua lata he whakatuwhono ke liwa nono ke he mata whakatuwhono tohi mai tau manukuli, ke whakamalolo e tau puipuianga mai tau tangata mai he tau kuli ne maeke ke ngangau mo i whakapākia e tau tangata. Whakatutala ai he whono ke pule mo i tokolonga kua moi ke kupu pulanga, mo i tau talahauang halau tolu ke tau le kua ne whai tupu ke he tau tangata whenonga vēwa ha koe tau manukuli.
Pehe ke pule he manga ko makefu ko lilifu ko tōfua pule tama. Koe tau manu aonga i tau manu kuli ke lata mo tau tangata mo tau ngahua o vau. Ka koe ngā honei kua naka i hanga mitaki ha kua tupulahi e tau numela manu kuli he motu. Pehe fōki e ke pule motu ko Terry Kou, kua lata fōki he ngā honei ke whakakau pā i tau numela manu kuli whao he tahe kaina ke he ua ni e manu kuli he tahe kaina. Whakau atu fōki e ke pule motu ko lilifu ko Stan Kalauni ke he tau ngahua he tau e ke kafo manu rock vets ne whai tau se ke lata mo e tau manu he motu. Ke whakausia ki hatau tōru a tau walatala mai a whiawhinei, taha e whakaholoanga whiawhia ke he aonga whakamahani mo e aonga he tau whanau i kiki, he maam he aho nei kua whakakise ei, me whakatata a halau tōru a tau mahifi ke he tau kōli Niue, sipihia mo tau kōli he tau mutukehe. E tau wala tala tutupu na tōru ke lata e mui a whiawhinei. Whilewei e whae tapu ka hau, kia munuina, nana whaa.